अहिंग मई सेंब चलुब लाइनमैन अमा हुरानबनी हाइदुना मियोय अनिना तमथिना फुरकले इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा बासिकोंग थोंगे मखा थंगबा सरुकता तत्पा एचटी लाइन सेमनबा खोंगमन ओक्रम सुथेक्ता एचटी गे जियो चिंगथबा चटपा लाइनमैन अमा हौकिबा अहिंगे पुंग 12 रोम ताबदा मसक खंगदबा मियोय अनिना फुरकपदगी सोकले थौदोक अदुबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना कगवादा लैबा MSPDCL गे ऑफिस ममांगदा स्टाफ सिंग वाकट मिफम चथखरे थौदोक अदुदा सोकलबा लाइनमैन अदुगे ममिंग इरुंगबम दीपक चही 92 अपोकपा लैखिद्रबा धीरेन कौवे बामोन लैकाई मंगे मखोंगदगिने महाक कगवादा लैबा इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसता पोस्टिंग ताबा लाइनमैन ने सोकलबा दीपकना पाउसी असिदा हाई बासिकोंग थोंखोंगदा एचटी लाइन गे वायर अमा तत्ले हाइना मफम अदुगे क्लब की सेक्रेटरी अमना ngarang अहिंग पुंग 13 मिनिट 45 रोम ताबदा फोन तौरक्तुना खंगलखे पावदु महाकना मरी लेनबा एसोदा पीरबा मतुंगदा तलगा तारिबा एचटी लाइन अदु खुदक्ता मई मुथलुनबा खंगलखे महाकना मतोमता काइनेटिक होंडा अमा तोंगदुना मयुमदगी बासिकोंग ताना चटलगा तल्लिबा तरा अदु येंगलुरबा मतुंगदा मई मुथननबा ओक्रम सुथेक्ता लाखे ओक्रम सुथेक्ता लंबी मताइदा खिनबा मई मुथनबा जियो गैंग ऑपरेटर अदु सो हांगलगा मई मुथलगा सो लोलिंगाइदा लंबी अदुदा ngang मचुगी दायो स्कूटर तोंगदुना लाकपा मियोय अनिना मंगोंदा करी हुरालिबनो हाइना लाउरमलगा थौरगा चटखे मियोय अनि अदु मते खरा थौरुरगा अमुक हल्लखे अदुगा मंगोंदा करी हुरालिबनो हाइना तखलखी मतमदुदा महाकना लाइनमैन ने मई सेंबा लाकपनी हाइना आई कार्ड न चिंगबा पुथोक्तुना सक्ताखे अदुबु मखोय अनिना महाकना हाइरिबा वा अदु ताबिखिदे अमसुंग मंगोंदा फुबा होरखे महाकसु खुद हंदुना ngayak फुनखी अदुबु मियोय अनि अदुगे मनुंगदा अमना नुंगना महाकी मराइबक्ता सुरकपदगी सोखे तांजादुदा मियोय अनि अदुना महाकी आधार कार्ड पूरगा चटखी अमदे महाकी बेग हांगदोक्तुना येंगलुबदा लुपा 2,500 यावरकपा अदु 1,500 खक्तमक यावरमखी हाइनसु पाउदमलखे थौदोक अदुबु यानिंगदबा फोंदोकपगा लोइनना चेनरिबा मियोयसिंग फादुना चेराकपियु हाइदुना कगवादा लैबा इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के स्टाफ सिंगना ngarang wakat mifam khongjang changsinkhre khongjang aduda saruk yakiba singna asigumba thokdok asi matungda amuk hanna thoktanaba पावर डिपार्टमेंट पाइरिबा TH बिस्वजित की पुंगनिंग सिंगसिलकले अमरomda इरिलबुंग पुलिस स्टेशन की ओसे इनाउबिना पाउसे असिदा हाई थौदोक अदुदा सेनाबनी हाइबा मियोय अनि लौखलगा पुलिस स्टेशन दा थमलै मखोय अनि की मनुंगदा अमना ओक्रम सुथेक्तगी नि अदुगा अतोपा अमना कोइरौदगी ने मखोय अनि थौदोक अदुदा चेनाब्रा हाइबा वेरीफाई तौनबा होनरे ADC की बिल कुपथना येंगबगी तंगाई फदबा लैरे दि मणिपुर हिल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिल 2021 असे अरु वाफम खरा यावी हाइना लोगी लमदा खंग हैरबा सिंगना फोंदोरकपना मखा ताना येंगसिनबगी तंगाई फदबा लैरि हाइबा ट्राइबल अफेयर्स एंड हिल्स मिनिस्टर बुंगजागिन बालतेना फोंदोखरे मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली दा ngarang chingda oirakliba phibam asigi matangda piba statement da minister बालतेना हाई हिल एरियाज कमिटी ना पीबा रिकमेंडेशन याउबा ड्राफ्ट बिल अदुदा अरुबा इशू कया लैरे दि मणिपुर हिल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिल 2021 असिदा पार्लियामेंट ना पास तौखिबा दि मणिपुर हिल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक्ट 1971 असे रिपील तौबा याउबना अरुबा वाफम अमा ओइरे ट्राइबल अफेयर्स एंड हिल्स डिपार्टमेंट ना लॉ डिपार्टमेंट अमदे एडवोकेट जनरल याउना स्टेक होल्डर मयामगा खन्ना नैनरे लॉ डिपार्टमेंट की माइकैदगी बिल असे मखा ताना कुमना येंगसिनबगा लोइनना लॉगी मतुंगिना करी करी याउरिबगी हाइबदु कुपना येंगसिनबगी तंगाई फदबा लै हाइखि मसिगिदमक लौखटपम थोकपा थबकसिंग पाइखटपा हौरे स्टेट असिगी ट्राइबल अफेयर्स एंड हिल्स के मिनिस्टर अमा ओइना लमदम असिगी चिंगमिसिंगे इंटरेस्ट काहंदना चाखुट थौरांगी थबकसिंग पाइखटहनबा पामे मरम असिना लैंगाकना हानादगी हौदुना सिंगदा लैरिबा मियामगिदमक गो टू हिल्स गो टू विलेज अमदे डिस्ट्रिक्ट सिंगदा कैबिनेट मिफमना चिंगबा फमदुना मियामगी याइफा थौरांगे थबकसिंग चथदुना लाकले मरम असिना मियामना लैंगाक असिदा अमदे लोदा थाजबा थमलगा थबक तौमिनसी हाइना महाकना मखा ताखे अमरोमदा ngarangge मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिफमदा कांग्रेस के अल्फ्रेडना हिल एरियाज कमिटी के मिफमदा TA एंड हिल्स की मिनिस्टर तोइना सरुक याद्रिबा से यहानबिनबा पौताक पिबिनबा स्पीकर की पुंगिंग सिंगसिनख्रे महाकना मिफम तोइना याउदबा सिना मरम ओइरगा पाउ फौनबा वाटपगी ममी चाउना ताहल्लै मरम असिना स्पीकर ना पौताक पिबियु हाइखे पनबा याबदे आtsum याउना चिंगी ऑर्गेनाइजेशन कयाना बिल असी पुथोक्तबगी मतंगदा बन कौखिबा लैखे nga purakba benda sel demand tauba KNF ani fare Kangpokpi पुलिस स्टेशन की टीम अमना ngarang numit jungba matungda Kangpokpi बाजार ge ngayon bida sel gi demand tauba chenaba KNF su group के मियोय ani fare पुलिस ना फारबा KNF के मियोय ani adude
Kaikho Hau Kipgen Elias John Sahi Kuntraga Taruk Apok Laikhidraba Jangkholam Kipgen Laifamna Songtu Village Kangpokpi District Amadi Ngamngok Thang Sithau Elias Jacob Sahi Kunga Taret Apokpa Saijangul Sithau Laifamna Wakwat Fai Village Aduga Haujingna Kangpokpi Ward number 4 da Laivani Haide Thogdok Asingarang Nupi Amana Benda nga puraga lakpada Kangpokpi Bazar da Miyoi ani na khamlaga selgi demand tawrakpadagi demand aduga mari leinana Miyoi ani aduna ben driver fazile haibagi pau phangbadagi Kangpokpi District Police ki SP Karthik Maladi amadi additional SP LNO Thangkhochen Haukip anige midjeng makhada Kangpokpi Police Station ki OC Inspector Henmin Thang Kipgen alusingba timamana ngarang numit jungba matungda Miyoi adu phagat pangamkhe Disqualification ki aroi ba hearing September 18 da satharaga ne Parliamentary Secretary Taragani Thoi ki hearing ngasi Supreme Court satharaga ne Rajya Sabha gi mikhal pangthoklamdai amasung laingak pu thajai haiba unanaba State Assembly gi mifam kaukiba matungda disqualify tawkiba Speaker gi order adu singnaraduna tharakiba petition ama ngasi Supreme Court ta khanakre aroi ba hearing mathang tha September 18 da pangthoknaba lepkhre Manipur Legislative Assembly ki Speaker na disqualify tawkraba MLA ahumadudi Lamlai Assembly Constituency ki Khetrimayum Biren Kaksing Assembly Constituency ki MLA oiramba Yangkhom Surchandra amasung Kumbi Assembly Constituency ki Sanasam Bir Singhane Speaker na makhoi ahumbu disqualify tawbugi thokiba order adu lauthok hananaba Khetrimayum Biren Supreme Court ta lit petition ama file tawrakhibane Supreme Court ki Justice UU Lalit amasung Justice Ajay Rostogi na mahaki wakat adu takhe Mahaki wakat aduda Manipur Legislative Assembly ki Speaker na MLA kharabuna disqualify tawraga MLA kharana disqualify tawkhide haiba yaure mari leina bache changsing petitioner gi counsel oriba senior advocate Mukul Rohatji na court langkhalakhi mahang case asigi natural justice violation tawraga disqualify tawkhi amasung chapchaba hearing ama fauba Speaker na chathabigi de haina palle pawasina makata na hai Speaker gi order adu Court asida langkhalakpaga loinana senior counsel asina MLA ahum asina BJP da membership oiba masana yakhibagi che ama fauba pikhiba leite pause da phongrakpa pau khara da yumpham oiraga makhoi ahumbu Speaker na hektamag disqualify tobibane Khetrimayum Biren Speaker gi warep adu handoknaba Supreme Court thakhiba special lit petition adugi ahenba e pausing thajilaknaba court na chayol ani gi matam pirakpaga loinana aroiba hearing September 18 da chathananaba ngasi warep takhre ningsingba yabadi makhoi ahum chongthok chongshin tawbuga mari leinana Manipur Legislative Assembly gi Speaker gi tribunal na disqualify tawkhibadu High Court of Manipur gi Division Bench amana ayaba pikhe madugi tungda MLA sing asina Supreme Court wakalakhibani haide amarom da Chief Minister Nongthungba Miren gi laingakta Parliamentary Secretary odamba MLA taragani thoi Office of Profit ka mari leinana disqualify tawnanaba Congress MLA amana Supreme Court thangalakhiba special lit petition amagi aroiba hearing ngasi pangthoklaga ne Office of Profit ka mari leinana disqualification ki case mayok nariba MLA taragani thoi asigi manungda Nauria pakhang lakpa Assembly Constituency ki MLA Soibam Subhaschandra de hana resign tawkhrabane hiram asigi matangda High Court of Manipur na mahakna resign tawkhibadagi Assembly gi sit hangle haina Manipur Legislative Assembly na thokiba bulletin adu state tawaiba yakhidrabane Supreme Court case mayok nariba makhoi taraga mathoi adugi manungda Consumer Affairs Food and Public Distribution gi Minister Thoksom Satyavrata Deputy Speaker Robindro Konthokjam Assembly Constituency gi MLA Dr. Sapam Ranjan Khurai Assembly Constituency gi MLA Laisangthem Susindro Yaima Kairao Assembly Constituency gi MLA Lorembam Rameswar na chingba yaure V8 ki online application form Kumja 2021-22 gi Bachelor of Education B.Ed ke ahanba semester da ming chananabagi online application form thare haina Assistant Registrar S. Budavati na khuyek piduna thadrokpa cherol amada phongdorokle application form sing www.manipurunif.ac.in ge khuthangda September taraga manga faubugi manungda unreserved kina lupat chahum aduga OBC kina lupat chani gi application fee thiraga submit tawba yagani haire Aroibada tabiriba pumnamakpu thagatchari